Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas igramo jednu igricu koja se zove Psi-Ops. I dobro, ja sam ovo već igram, ne znam. Malo pre kad se snimao nešto se desilo, nemam pojma. Inače na tab menimo puške. Tu sam bio dvoje ljudi. Ne znam da li ovo vrata, treba nešto se otvorilo. Ne znam uopće ono kontrole, tako da. Ali opcija, ali možda. Kada bude cast scene, ja neću da pričam, tako da uživajte. Sad treba da se krijemo, a? Siđem dole stepnici. Kaže, mislim piše tamo gore kao da neprijatelji mogu da vide bolje na... kao kad si blizu, kad si daleko, kao ne vidi se baš toliko. Tako ne velim da će mi primetiti. Pucam tamo. Sakri se ovdje. Uf, vidi ovo headshot. Ajde, pucam. Uvijek pipnem R onako kao da repetira. Ostao si sam. Da promenimo pušku. Šta čučiš, brate? Evo i ovdje, ako svetli tako doma, znači da treba da je pipi. Okej, uzeli smo metkove. I gdje se ovo opet ne znam, sam pipao onako slava i upalilo se. Gdje se ostao, možda na gdje, nisam siguran. Na space, oh shit. Što pucam malo tamo. Ajde, ubij da vrati. Vidi, pipnuo sam R i onda iskoristio sam onaj. Kako se to, prva pomoć, kako biće. Sada imam sve metkove, ono, puno metkove. Maksimum. Okej, idemo dole. Ovdje je jedan. Ništa. Treba ovdje eksplodira. A nije ne može doći. Možda on ima nešto. Pucam ovdje. Kako ja dolem tamo, brate? Možda čekaj, ne treba tamo. Idemo gore. Možda ovdje? Jest. Okej, nema nikog. Čusto malo. Uzmi health.
On je nešto rekao security system. Ja mislim da je ovo kartica gdje se tamo otvori ona vrata tamo dole. Oh, ja nisam vidio ove crvene linije kao struja ili nešto. Šta skačem? Ja mislim da će kao da ide brže, neće. Aj sad probam. Šta nije? Čekaj, mogu da vidim gdje sam ja. Čekaj, opet da otvorim to. Če ovdje nije ovdje. Ja sam mislim da je ono kartice, izgleda da nije. Što je bilo za neka druga vrata. Jo, vidi ovo. A možda su ovdje neka vrata ovdje unutra, ajmo da provjerimo. Sezame, otvori se. Možda ovo? Jeste. Ajde vidimo ovo kasnije, možda nije toliko dugo. Kao one prošle, što sam skipao. What took you so long? Where'd they take my school? Next floor. Processing. But you're not ready, Nick. You have to recover your abilities. I'm ready to go now. You need to find some patience or you'll end up joining them. You trust me. Don't you? What was that? It's for your own good, The Nick. hell it is. Who are you? Sarah Blake. I'm working inside the movement as a double agent. I can keep helping you as long as I don't get caught. What did you give me? First things first. You don't have security clearance, but if you trip the switch, all security beams will go down. Then you can make your way to the elevator to get to the second floor. Ja sad imam onako nekakve moći. Generator. Get going before they discover you've escaped. To izgleda kartica od one vrata što sam imala. Sada mogu da osjetim kad neko dolazi, šta znam. Pa sada ste pred 12 godina. All right, Nick. Let's start your telekinesis training. Keep it simple. I'm going to start referring to telekinesis as TK from now on. Also, we've juiced you up with unlimited psi powers during this test. But Oh, remember, training. in the real world, all psi powers drain with you. We'll skip the spoon bending and start by controlling something first. Select the target to TK by moving the aim reticle over the object. Always refer to the HUD for control instructions. Eto, dobio sam moći. Ne mogu vrata da polomimo nešto. Treba završimo ovaj trening, da vidimo što treba ovdje. Sada moram da stavimo ovako jedan po jedan pa da preskočim. Nije. Šta sam?
Ja mislim on možda prebaci stvari tako. Oh shit. Mogu da budem nevidljiv. To, još ne znam. Šta se sad radi? All right, Nick. Next, I want you to get over this wall. Sad trebam da preskačem iz zid. So use TK to arrange and stack the crates. Ako je previše visoko, da koristim ovo da bi preskočio ovaj zid. Tu dobro stavi. Možda mogu se samo jednom. Kako zeznuto ovo? Ovako još bolje, sve samo stavim na prehod. Sad ovdje, ovdje. Jer toga. Nice climbing, Nick. I want you to use telekinesis to move a crate through each hole in the wall. Lift the crate to the desired height and move it forward. Don't throw the crate, it'll break easily. First, get a crate through the hole on the lower left. Treba da prebacim ove kocke. Kako? Now move the crate through the hole in the center. Sada ovo što je srednjo. Good job, Nick. Now pick up a crate for the last. Okay, the last hole is too high for a normal TK. You will need to use a technique called TK multi-lift. Refer to the HUD to walk you through the technique. Šta bre? Šta trebam sad? Zato ne volim ove kutije, lagano se polome. Skoči tu. Nije bešta. Dođe ovdje. Ide gore i bum. Možda ga prebacimo ovako nešto. Dumbass, Nick. Šta trebam, brate? I want you to... Malo diskačem ovaj trening, nije toliko bitno. I ovdje ću završim klip. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe.